gereza chafet nyakundi erebye komanyene akosa bachi paro ya unot kitutu chache not zahiri jandol angina ruto kubwa abonzi erengi yako saba kere okonyoro sora kwa uchipara 65 kilometers 25 kilometers yakwa gacha zahiri janda ero le serikali angina ruto muno ninki yako egwa kusinge usabikira ande wasabe byonse kero mheshimiwa sai janda gocha matanga ase familia kolera omwana azire omwana bwe university obayibole bakanire zukuru bizibezi kinyinge bakolera babwadiri yana linyinga maligale ngoro abantu bankolera abantu bale ngoro nabo bagotebeke omanya gocha naba muraba bwatemeyu bateke toturwani kisegi na tuwakira matanga ayu na nere nande tuwadanga kwa na matanga ayu garu kurworonya gocha naba muraba bwatemeyu ebibago bache kuturwani matanga ache kuburugania matanga abantu bali barangena zaidi janda ngwi wali kigusi onyaga kuigwa kigusi mwe video yarole onye tali koigwa kabe translator kabo mukalimani yoye motabinga igana igo mungwano yemukwa agoteba chisegi meyagusi I want to be the brand ambassador of peace imeyagusi I want to be the brand ambassador of peace imeyagusi tigo muntu abasali abasirutu osasi Matiang'i lakini omulemba obo mwananchi okawaida mutaka tabase gwakwa sengenje yako. Let us just be very honest about that. Ncheka kebi ndevinde tukwaniraga gunism. Bono ntabere zahiri janda. Ensali mache yu kuriraga abu no musai. Umutaka ukweligere n'abandi bakweligere. Oyero sedi yetali ya na bwate pokongu bwa na bwate chida chai na bwate weaknesses chai. Lakini tabase kuitwa nonde. When it comes to chisegi Nyaribari chache ntutageti yani mbi yetu ke kitutu masaba nke igatorenga gasega bera se takitari Nyaribari chache it's an iconic constituency ikora unabantu bomulembe nende ikora yarairu nabantu kusiye ito babwatengenjo mono sana unanye chache you're going to expect it at any point inga nobu kurumi bwechisegi bakoba inga no chisegi chikutwara umuntu atwateme yu kabisa gotara nero mugasoigo. We cannot allow that. Ekindo kwalo tikati segi chibano zakita Nyaribari chache bona a constituency asesa kawate neda kabaninga kama ndegere na megetembe enere constituency bata macha kuba supplied alinye kurunyanguru enere constituency egete town imenyinge kabisa enere constituency ego determine economy ya kisi county na kiere ene constituency bente kobenda buse iwata bagambia batwara rubeka asome tukomenya nabantu bonse lakini ekerenga na chise egito kuchakora from one point to the other. That one we will talk ntotageti any point abantu at any point and bakurwana ngo yumbo ngire bawe itiro hapana tikatutwara mulembe in all ways. That is the first thing we need to agree. Iko nale gusabonde bwenzi bako ikera zaidi jana mutainga gakyo so kwanja kwae ndo basa konyora segi in Nyaribari chache out of his instigation at all aso wanja kwaje abantu bataka bali bawitu mwanya kora mundu mundaga gwakumoro mwakora mundu mundaga nyegitari ngo ituru n'ekiguni mwanya kora mundaga goswa campaign gagotera abange babagera chinyomba imi bandi abo mbali gusi abagwitu mono mono bako guchingoma nabataka oikange nawe basa nyegitari mbabwati nali kusaba gaki diko kumwaka mwemo chere dicingende diko kumwaka. Please let us reach a point to tolerate each other's opinion. There's no way we can ask someone to walk kuruziwa manyinga kubitumu yunga taligendo ndogo twara mugusi yakorera ngo ngwituru gusi kusine nse yomulembe ense yomwando. We will always shout when it comes to the issue of gonism. Ngotegera nde campaign kera okoru muntu okole campaign mostly ngora birundo agukwana chibesa cya Nyaribari chache ngaichire chipara cya Nyaribari chache ngaichire legitimate questions chiskuru ngaichire akubolinga gereza chafet nyakundi erebye komanyene akosa bachipara ya unot kitutu chache nota zahiri jandol angina ruto kubwa abonzi erengi yako kusaba
kere okonyoro sura kwa kuchipara 65 kilometers 25 kilometers yakwa gacha zairi janda ero le serikali yange na Ruto muno ninki akoegwa gusinge gusabikira ande basabe byonse. Those are the legitimate questions toko kani ando babuli bono zairi dikali abamura na ira ni birundu matabiga chipara chiri okoboli h chinyagitali chiri okosaba h chisukuru chiri ngwa gacha h so that twama konyora siasa ye issues because ga mwense aba kusimujikura tribalism ne yake teyo it's issue based now kero mondo tigale arguments chae asetabe asembeza kero mondale na oyakobolieke no yobolieke ntu base goikasa tokonyoranga omuntu akumugichiguno chugeta murabande omungina arakure ndole murito omungina mogotulende arako osomunda arakakwe mogokenga someone has been killed. We cannot allow that. That politics in Kisii we cannot allow. Imbu yatu amuenye kunyalika na chikura nchi barakinye murembobe ekogera abantu bagwitu abangina bataka gachimorora abantu baiduru ko na matanga kwa kumina nyumba teyo. There is no house simply because mungwano yititu era achite ko terrunde gusena ewembesa gusena ewembi ini mama akomanyora mwamuita munabona kero kene nako batebi muganondeka simbarate kira ko sohero bugambe 2022 mungwano omubete t-shirt yakaruswe pipi akakweke bago mutugoro akakwa kerakwa simbarate nachita matanga akanyoro muchando oro munene sana imwana digiti bibere umusubati no moke mungwano yutalinga benyarite na aroche ibirero byarengo umuntu agusirubuga imasenye njo asiasa ntukugana ibintu bikolekana gusi asobwanje guhita bagusi nkonye gukana obukurumi gakia muri abazimba abantu muri abasi Matiang'i andi muri abasi muri let us stay with harmony intuna bagusi twenze ngoko kigunde abantu ngorombara ngokora interview mungwana aro ngokora interview ga na college interview bale nzemeli yende tokora interview mahonde twenze nabamo ngoragira tuli ndo basi gukora kikurwana which is okay enye muguragira ragira Kwanya lero umuntu alezedie oyo ndo ende guchia that is okay lakini Mungu ikasa ngabano you become enemies siasa engore 2022 abantu bose pingo bayibabale ene mobale 2031 alimo chakobara emo chakugurwa n'ichisegi chinde. We cannot have gusiera of that particular kind usiyete wanchwa na kiro muntu asenge ncho mulembe ingito kwenye salibono ika ngito nyisale ongere tayiko twara pressure moroche usiye baru anele chinga kichons pinga mbone choko salika kizo bura sali mnatoka mbabone ika taliko twara pressure as we speak today ngabone kristo bure minto ulio lalo bate pressure asiki kusiba agachiro this time ya bere ngo salikire utenye boniga sale mbere ime taliko nchuka sakawa sale boniga amandege lala alkobani na ara biamono sana ba usio so kwandegera chinga kichino subscribe to mlani mutu biamono.